لەگەڵ تیمەکی دن هاتنە کامپا بەردەرەش. والله از روز عباس قامش لیبه چاوای تر حد سر چاوی مهاتی چی داری؟ بسیم شیرینی گلک شیرین. جوابي من القنوات كذا كذا ما خش صاف گلک. بو هر خزانه که 20 کیلو آزوقه و بو هر شخصه که جی 16000 دابش کن سرخه. کی تخادی دکر؟ ايه فيديم خديت و این کامپه تخادی دکر؟ ايوه کس مالی داده شما نه؟ لا والله كاسك نوشغله ادفع كابيت يكشف علامة مقطوعة خديش بصير من هكذا قاچاقچیان ده دم ها نزدیکی 10 میلیون دلار جوستاندنه. اون زانه؟ چند سالی؟ والدك كله بينجامه ماشاءالله.